Dobar dan, moje ime je Sava Novak in sem kuhar v srpski restauraciji. Lepo pozdravljeni. To je posebno kladivo, ima 7 brzina. Prva. Danes vas bom popel malo skozi svoj poklic, par fora, caka, da si boste lažje predstavljali, kako mi to tukaj delamo. Druga. Rad bi vam nekoga predstavil. To je moj kolega, moj prijatelj Ljubo. In Ljubo ima tudi licenco za tale burger. Gre za družinski paket v merilu 1:1. Evo, dragi gledalci, pri nas imamo tudi več teh specialnih menijev. Evo, recimo, prvi je zrezek ala Jadranka Juras. Gre za mleto zelenjavo, kateri dodamo rdečo barvo, da zgleda kot šnicel in je volk sit in koza cela. Tretja. Gremo naprej, ovo su čevapi Lepa Brena, to je hit. To su obični čevapi, samo da kad ja donesem čevape, znam zapojem. Ljubio me jedan Španac, ljubio me jedan Engles, ali niko ko Bosanac, ali niko ko Bosan. I to gre dost u promet. Trta. Potem su tukaj tudi uštipci prešenečenja. Zakaj uštipci mleto meso špikanim sirom i začimbe. Samo da ko jaz to prinesem, še mečken zalička. Ker su kaj uštipci. Peta. Potem je recimo tukaj tudi zelo popularna obična ili ljuta juha, obara. U čemu je razlika? Obična je obična, a ljuta je kad dođe konobar, donese i napizdi mušteriju, znači gosta. Boš pojedu, zakaj nisi? Pazi to, daj s kruhom pomaš. To je ljuta juha. Šesta. Dalje imamo tuckana paprika, to gre dost u promet. Kaj tuckana paprika je obična paprika, samo da pored paprike stavimo kasetar sa techno rave glazbom i lepo tuc, 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 tuc i zato je i tuckana, jer je tuc, tuc paprika. Naslednja fora je marš u 3 meni. To ti jedna suđukica i 2 uštipca izgleda ovako. Samo da kamera vidi, to je marš u 3 meni. Tko? In 7. se sploh ne sliši. To gre hitro. Nemška proizvodnja. Radi, ali ne čuješ. O nas kuharih kroži kar nekaj vicov, ampak nekaj vam bom rekel, vsakmu hecu je pol resnice. Recimo, tukaj je bil pri nama dvema je delo en kuhar, ki je imel samo eno roko. Sve da vezi kako je delati čevape za eno roko. In prišla enkrat ena gospa in je rekla, oprostite, te čevapi nisu u redu. Se rekla, aj nije u redu. Je rekla, od teh čevapih je dlaka. Se rekla, gospa, glede na to kaže ga kuharja, mamo, imate srećo da niste filanih paprik naročili. A veš kje treba... Aj jevi. Slovenci nimaju smisla za humor već. To su te naše specijalitete od mene i od Ljubota. Dragi moji, nema bolje tice od prasice. Tako. Šibajmo dela.